abantu tubona bakorana n'inkotanyi ni Sebukinganda wa Butete muri Kidaho. Bwa nyuma bavuze ikishe Kabuga nyuma gukeka ko bamwishe dore kuri gutanzwe n'abari bari muri gereza Kabuga yapfiriyemo no wayengeje mu idirishya akabona Kabuga nazi josi kandi akabara naze ubwo yakoraga mu biryo bari bamuzaniye. None aha hasohotse raporo bivugaho. Muri raporo y'impapuro 16 ishingiye ku biganiro yagiranye n'abakozi n'abayobozi bo muri gereza ya Loni, umutangabuhamya Urugi yasobanuye birambuye ibyabaye imbere y'urupfu rwa Kabuga ndetse n'ibyakurikiyeho nyuma yaho, akaba nabyo byashingiyeho mu kwemeza igishobora kuba cyaramwishe by'ukuri. Uyu mucamanza nyina akita nk'umutangabuhamya yasobanuye ko mu gitondo cyo kuri tariki 16 Gicurasi 2026 ahagana saa 2 n'igice ku masaha yo mu Buholandi, abakozi b'ibitaro by'imfungwa bya Hagarandeni basanze Kabuga mu cyumba bagamo kugira ngo amusukure kandi amuhe ifunguro rya mu gitondo. Yavuze ko saa 5:13 Kabuga abifashijwemo n'umukozi wa gereza ya Loni ngo yahamagaye kuri telefone umwe mu bakobwa be baganda mu gihe kigera ku minota 7 nkuko yakomeje bisobanura. Ngagana saa 6 z'amanywa umukozi wo muri bitaro ngo yafunguye urugi rw'icyumba cya Kabuga maze mu ifunguro cyangwa se ibiryo bigizwe n'umuceri, karoti, inyama, icyayi ndetse na yogati. Nyuma waho ndarasohoka asiga kinze ngo saa 7:50 undi mukozi ngo yahengereje ku kadirishya k'ubugenzuzi kari ku rugi rw'icyumba Kabuga yari arimo, abona Kabuga yicaye ku kagari k'abafite ubumuga na zijosi, akeka yuko hari wenda yasinziriye. Nyuma uyu mukozi yafunguye urugi rw'icyumba cye ako kanya atazo undi muntu ushinzwe isuku maze uwo ngo aramwemera arinjira. Akigeramo imbere raho Kabuga yarari yasanze Kabuga atamaze ifunguro bari bamuhaye ndetse n'ibiriherekeje. Baje kugenzura neza babona Kabuga atagihumeka maze biruka bajya kumenyesha ababakuriye. Rero kubera ko nta byuma bifata amashusho byari biri mu cyumba Kabuga yararimo, abakoze iperereza bahisemo gukoresha yafashwe hanze maze basanga ngo nta wundi muntu winjiyemo nyuma yo kumuha ifunguro rya saa 6 agana saa 4:51. Umuforomo ngo yegereye umuganga wari ku kazi wari mu nzira amanuka mu gice cy'inyubako cyo hasi maze ahita amubwira inkuru ya Kabuga, niko kwerekeza muri icyo cyumba Kabuga yararimo maze muganga asuzuma niba Kabuga agihumeka. Nyuma y'umunota umwe yemeza ko yapfuye. Inkuru upfu rwa Kabuga ikimara kwemezwa telefone zaracicikanye ku kanya. Saa 4:59 umuyobozi mukuru wa gereza ategeka ko urugi rw'icyumba Kabuga yararimo gifungwa kandi ko abanyura hafi yacyo bose bandikwa ndetse n'igihe bahabonekeye kikandikwa. Saa 10:37 z'umugoroba nibwo umuganga w'inzobere yasohotse mu cyumba cya Kabuga, naho saa 12:22 umuyobozi mukuru wa gereza yaje kwanzura yuko umurambo wa Kabuga ujyanwa mu kigo kibikwamo imirambo iri hafi gushyingurwa kuko yaramaze kwemeza ko nta perezida rikeneye ku murambo wa Kabuga. Saa 2:17 z'umugoroba umurambo wa Kabuga bakuye muri icyo cyumba maze mujyana mu kigo kiri mu mujyi wa Rahayi. Byagaragaye ko kubaga umurambo wa Kabuga kugira ngo akorwe isuzuma ry'imbere nko gupima nimba ari uburozi yariye bitari ngombwa. Tariki 20 Gicurasi 2026 ushinzwe ibikorwa byo gusuzuma ibimenyetso bya gihanga muri Hagarandeni gese atanga indi raporo ivuga ko Kabuga yishwe n'indwara y'umutima, ashimangira yuko isuzuma murambo ry'imbere ridakenewe. Uwitwa Urugi yakomeje dusobanura yuko uwo munsi urwego rushinzwe irahaye rwatanze icyemezo cy'uko Kabuga yapfuye. Ibyo bikorwa kugira ngo umurambo we ukurwe mu Buholandi. Rero tariki 28 Gicurasi umuryango wa Kabuga waje gukura umurambo we mu Buholandi. N'ubwanga w'inguyu Urugi atatangaje aho uyu murambo wajyanwe, ariko byamenyekanye ko washyingwe mu gace ka Waterloo mu gihugu cy'Ubirigi mu ibanga rikomeye cyane. Urugi wakomeje gutanga ubuhamya byaje kumenyesha Garasira ko yasanze Kabuga yapfuye urupfu rusanzwe rushobora kuba rukomoka ku ndwara nyinshi rasanganywe zirimo nk'iy'umutima. Ibi cyo gukomeza gukora iperereza byahagarikwa kuko iperereza ku rupfu rwe ridakenewe. Ngaye nguko rero ubu ngubu n'uramde bwavuye muri gereza Kabuga yarafungiyemo bukaba bwatanzwe n'umucamanza Urugi ndetse n'umutangabuhamya ku giti cye. Akaba yemeje ko Kabuga yishwe n'umutima kuko amakuru avuga yuko mbere yuko Kabuga yicwa kamera zo hanze ya gereza zagaragaje yuko nta muntu n'umwe ugeze winjira muri gereza kuko mu cyumba Kabuga yararagamo nta kamera zari zirimo. Abenshi baketse ko wenda ashobora kuba yishwe n'ibiryo yariye kuko yapfuye amaje kurya, barapima basanga rwose atari byo byamwishe, ariko baza kuza gusanga kubaga umurambo atari ngombwa barabyihorera. Gusa ibimenyetso byinshi bigaragaza yuko umutima ari wishe Kabuga. Gusa nk'uko tubizi twari tuzi yuko Kabuga afite indwara nyinshi zitandukanye ndetse raporo igaragaza yuko zimwe mu ndwara yari afite arizo zamuyitanye nk'umutima ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Ngaye nguko rero nkubwira n'ubu ngubu garutanga buhamye nkubwira ni nkura subscribe n'imbaraga mugize kuri isheni iracyari Rimwe Nyabar Obedi naye ngi n'isoko y'amakuru warutiza amatwi. Obi time. News.